Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, pini bangke, nang tum nangkar judun Q&A a question pini ke nangkar reply phansi tisik tang. Toh tante, bangcing pidona deh. Okay, first question la ke kar bi mindar po nali pi sabun pe lo lang chinunu ke. Hey? Washing powder Nirma. Dapen na favorite sabun amen kupilo. Detor sabun per bhai. धोते जाओ दो Detor sabun hello nening do ni favorite sabun. Next question lake Hidina Teron official nangli girlfriend paklang jima. No. Paklang klelang. Tamu regard apo paklang dapo deh nasi chong chono tante aku next question na dam thuna. Next question lake Cliff Rarson Timon. Who is your favorite footballer and your age? My favorite footballer is Shoo. CR7 Ronaldo. Lapan niri arta lake Inkoira Hini. Halo. Next question nam thunang lake Jennifer Katharpi. Kopi posi nang li handsome relo. Huh? Handsome mane ho. प्यार की राह में चलना Asduma handsome bring pu bang tado asonang king ke charge me pick ino ta hatam tam leti non ta hatam tam dare. Thank you same chorolom handsome burangi pupon handsome seni same chorolo thank you Jennifer Katharpi. Lapan ke nang li em in life ko pilo nili em in life ke Ini dalam ta nomor ke decide lang same decide lo ning aro chipi jolo same la bang nomor ke reveal bala same than thelo lasi ni em live ke apen ke isi bang ke ni YouTube channel 100k subscriber la bang ke ni em live lo ta to aku next question nam thuna la ke Gushon Gaming. Oh ko Gushon de pro player bon my blades move with the shadow la halo di Gushon voice line. Okay alang ka du bang ke nang piso phan nang chpaklang ik tha. Mesen nakaju. No make paklang no lan. Ati nitum ninchi dolo. Ni da permanent hansi matha lo. Alang tamai ne phan permanent phalo bolo same. Iprang si ding lam tedi no se yata da kom heglan. Tame iprang si ding lam pot mo kupi ko som bane lasi. Nilela da paklang dete mo hala tame life mate thirak me bi tha po mate ni tame thirak me tha po. Lasi apo to bang no make nan to phana paklang thilang. Same no make Ningaro permanent chipi be lolam alam phansi to man halo next question nam thunang lake Jones England ni arji lang no o sita ni ard sufan cho ajruti yes punang thak de ti Oh my god! Wow! apian ke nang break up de ti please perang thanta labang ke kuson lo lagi ho mane ni arji lang no o same nangli Sono ka impress bang thek tan bon nang li bang. Don't worry. When luck is here, no fear. Lahat han pa impress da ti paning pa dog da ti same apian bang ke ka impress ki mili lobo hatum da mili da masi nang break up da ti lobo nasi chini daro lahai ke nang li hala long le ko ka impress on thosi nang long that pitame impress bom nang po ala te hatum nang break up ilo. Apa aku next question nom tunang lake Mr. Comment Guy. Labong, what is your favorite weapon? M416 or Kar98? Okay, that's very good question. Whenever I play PUBG, I always use M416 and Kar98 both. So both are my favorite. And have you ever cheated on your life partner? Oh my god. No na ahok sipu no na ni chipin na ni life long. Ahok sipu coba bi lagi. Nantum nang matha mangke kosolo bisa save type po sampai ni lang londa ino na chipin lang. To anlo thank you. Okay, next question nam thana lake Priya Killing P. What is your favorite color? Okay, my favorite color is black and white. And next question, what's one of the most fun childhood memories you have? Okay, there's one memories which I never forget from my childhood. Ni behek aku hun nitum ni class 2 hun lobon class 2 kali class 1 hun
Kelas 1 long manang bon. Leisure po bangkit home do. Lato men nilitum hotel kang gudam do hasu. Hotel kang gudam. Leisure po inu bang. Nitu na chini le behek hang masi hasu bangke chini dema hotel kang gudam lo. Leisure po inu bangke uti ki men tang do. Uti ki men tin ko man akibasi ko. Lama non dan ni kosono kosono non ta tengun ila bangke lahan lo memories bangke deh aku memories yang si record ini petang te lahan lo lapan ke aku next time channel ke vlogs with Prakash 4 question to 8 where's your favorite place to go on vacation okay lapan ke Tawang lahan lo nolos Tawang lapan ke Juku Valley lahan lo dam tung pi an lapan ke aku what's your favorite TV show lapan ke Kapil Sharma lap samay lang lapan ke एकदम कुपिने डांस ला थुप के डांस क्लास ला हैमंग लैंग पिक अपन के ako what's your favorite childhood toy no labang ke nili childhood pinang toy nam ni pinang pin lapan ke bang tum hilian ning dok o la elgan hedi tame nili nam ni elgan non anda nili pen ni putum mom tahang he elgan hat lapan ke toy has tame lapan ke ako oh my god how many kids do you want in future Oh no! How many kids do you want in future? Oh, question का डिमांड है दी मुझे दलो लबांग पुठे तो दे actually perfect cái là cái tu lo bang ni ning hang là cái 800 300 là nó tăng thế là cái thằng em lo là cái mo personal ram lo de to aku next dom thunang là cái Simantrang kumat phalo kaching honnai ke thei ke nang pai mate nang po 100% thilklong ban okay nili kaching hon po bang mate inu ham pa thei wangwe athe kasolo lahai pen choi la pen ke school athu fees la pen ke kapre kunani dan ni pate poista hanan ki pi la pen hem phan tu hem isi phan anang pa chu la pen kapre khan la pen kapre phan kiwan la ke nili posi nawan pi pilo lapan ke aku han ni bihek pen nili nik non the o ang ni phana kalana ni nikeng dam thek the pen tua e ja inang ke thap nikeng padam thek lahanang kang hon lake nili pailo lasi bahini phanda nili 100% si pudai kang hon plak play lahan lo ke next question am thunang lake ang tong 2.0 next question lake nangning ke hang ar sujong si kumarilong dunji protect kuplo kemji labang ke nita claim pitek tidelo pati dam lita hinu ke lake ningche do ngongke asi no si kadon jite padunang alang aning kang samsi do no matidi lasi niri force delo lang apung belo thama claim no ke lasi ako lang nang ka ju question duk pijo next question ka ditu lang nang ex girlfriend phan kupi ason huntung lapen nang ning kang son do ma no lo que jata puthai belo josi purte aku kupine kachin no do thukol po lasi choro pudam dolo ke padam velo na next question on thunang lake nihang karbi oi kote nang ong supi kol kupilo kote nang than bektha ho yang supi kol ke kropi ne pai ke kropi mate de lasi nang supi kol ke lake kropi lo next question lake riftion ingti nang girlfriend chiridun aloma lapen amen koson lo chiridun alo doke dolo no ma ke chibiding lo ne permanent lo halang phan amen ma ke no ma ke nan than thelo lasi tame dolo labang ke nang tu namini ning chibinon okay next question langnam thuna lake proven ff nali kupi posi girlfriend chibi bedelo nang thanji ma ke hai okay ahok nari tu apram prang ga ke hasi girlfriend ave saminon ke dolo permanent chibi lo sabe dak tu la pen ke amen ma ke ni no ma ke nang than thela same apang ke ave saminon ke dolo na tu na ning chibi non he to amelo rangsina may I know your religion niri religion lake Christian lai hello ako next dom thuna lake malong vlogs ni nangkar juji occasion ke lapon lo kupi ajoin si na YouTube kaching pulo ni YouTube channel kaching pulo ke ni same apram same food mobile we kope same ka reply kusno la vlog site ke semai phani ni hang o la si lan hello
Ako next question nang tuna laki Lizang edit nang li konang dek si Charlie Bom lo nang than pachani thalape nang rong kuna lo nili non laki BA lo Charlie Bom BA 6 semester lo lapen nili rong ke laki choki hola kadu kabe tame chini ji lase ako lan lo next question nang tunang tutu live nang li YouTube jata along kibang ke copy kimang than thate than nang tunan ni content nang te chini lo nili main ke lake explanation apen awareness lah si main lah lo apen ke aku next nang tunang kasuhan sepi nang lirong kunalo please pen nang thanta nilirong lake choki hola pen high school high secondary arai lo rong pirong lah lo aku next dal tunang lake Winblocks gaming ko an kili pen si Google license bukali Google AdSense pibon ko an kili pen si Google AdSense claim pon meji Google AdSense ke lake monetize delo petante Google AdSense ke apply mi fit lo lapen ke o kali Google AdSense o kala no Google AdSense ke monetize de petante claim milo lapen ke aku ke apply bank ke $10 only nanji la Google AdSense pin phamang mute lan halo apen aku long kiri long pi what's your dream job niri dream job lake putekte niri name chiri rang no lake same modupo lapen ke who is your best friend ni best friend mute te dop pikan inu phale puchor jita hatun daning olak po inu phale puchor ta hatun daning olak po themu hatun dan li labang so yut video kenang la numbong pola si amen ma ni mention selo teme dop pikan kaching hon same equal Pradip vlogs nali copy dhrom si krim lo iglo li dhrom lake Christian si rimbom ni no ma ke next question thuna lake Samson Crow Perthelong muni na kiman cheng amni amen kuson lo. Okay, nanti tum Google lang lang mamutan te nanti tum technology lake Adam and Eve hello the first man on earth. Lapen ke natum lo matidi first ke Adam lapen ke second ke Eve lo. Lapen ke ladet penate Cain and Abel latum nang klang lo. Lahan lo lili kachini tengte lapen ke according to the internet pen tengte. Munit pap do pu kuson kuluso kitab rong si kitok dak pen paklang lo. Itala bang ke nantan pakla bang ke thek thidat po asi dia tha labang ni tanan than thek thilo nali girlfriend amena chan tha okay nili girlfriend ke dolo same girlfriend amena ke na chan thilo to lan halo next question nam thana lake chingthu tiso kopi question kamatha pensin nangli YouTube channel kampulo nangli okay kopi question kamatha mane ni a phone nam ne kopi tame nili vlogs lapen ke ni tame YouTube kampui phani ha ohro so pensi asi non anke laso phone nam de ban ke nili YouTube same YouTube account same khuli philol pen ke pangching philo YouTube kiklam same pen ke nili rat phan ki than ke paklan phan nili hang o la han lo nili YouTube pen ke mang kampu ke mang ke nali ning ching sam na YouTuber kumalo nili ning ching sam nai kar bang long pen patang te Jinu vlogs lo pen ke kusonam Assam pen patang te kunilo I love travel pudo Vikas Chetri lapen ke Hong pen lamate India pen opetan te Dhruv Rathi abhi and new lahalo lapen ke aku do ola sem aku art country pen putang te project nightfall lahalo do sila ko next question le dam thuna lake thonsingom phai hello alang ke nai pike hello clubung live hi next ke rong hangda pining EPSRC hai bekuma pining ke Jat election tabi bo pininga morning bang po MP election same protected lo lake ate hapu BJP tumeta ing tangkring lang to nangke apa ke kang tangkring po bang tenon ke APSRC lo same hatum BJP mangke power bangke money lah halo ang song da BJP tum sahai bongla ma tedi si BJP mangke posa dotik mangke rem rite ta helo lasi to lah halo sab me nirita APSRC han support lo next question on thuna lake King of Karbipo question one question video long music jong don pen video upload te jahake copyright claim do koptiti tangte question lo remove nangji kithan pachini tha okay copyright claim ke labang ke thangte same nong se nangli channel monetize tang lo patang te la so video bangke earning ne lo la lo anwalo remove nangji kithan pachini tha remove nangji bangke isi hapu chrome na tu bang na po chrome na tu YouTube studio da dam tang de copyright
lapu ko press ki bang do pete la da back track te remove doji la sa da kam lo okay question do pick pohi si un e stame nili pohi la lo non inot also adalang sergelian terang pi la last point chot ko nang mangmun anim supi chilong aloma ni mangmun anim supi long along ni ki do also stame laki permanence ki bigat lo than thelo ame man ke lapan ke akor समय than thelo समय do ke dolo permanent chi bibat lo si nili Q&A long ki pipon ki thak pon pe jong si do ki do pik lang nili pohila pon dalo si pinyo video kila si kang top lo ni next question man si mane episode 2 si biko pon so bang ke mane to be continue hadi Q&A next ha video masih pipon rompo ala long ki thak thi bang ke Nasi pinyo tu bangke last kanton pelom mo next mas tina reply post चलो दिया था लेकिन के थैंक यू कदो को भी लंका जो तुम फांस में हेलो pinyo video के हेलो थैंक यू बाय बाय